Assalomu alaykum barodaron aziz. Xeyli himmatli muqaddam mazavodi Chamlin. Siyoha karabim pasa to bez kabina o'zi kabinada siyoha metne. Aqoqi lagar xeyli kina alam kardin. Ta nishon etin pasa to kabinada aynamu hamin amur has 804 904 любой намуд xeyli kima akne nishon metin motori traktor. Va digar traktor namin amur namin chiz nesa. Ba'd naychi motor nesa. Ana kuni motora یکم کلونای فرق میکنه در دیگر تراکتور اینا خیلی کم همش ماشین ترکی خیلی بالنوش کسی گنده خوبه مال دیگه ویدیو نشون میدم نه کابینه کار واسه کافه نشون میدم نه کافه نه خیلی کم میبینید سیلندر 4 ویدیو اینا چندلی خیلی کم میبینید خیلی درش انجام اینا درونی تراکتور مقصد نه چه کورش زدگیان انا سکورسوش نه خیلی مقصد از دیگه تراکتور خیلی فرق میکنه با لوک دوراد خیلی که میبینید نه لوک دوراد میشه از کانسنر قد زکاس کنید میشه بس کانسنر زکاس کنید کاش سوای تراکتور به حد خوب به حد مقبول شید تو چند زوادو رفتیم مقایسه کردیم ده مقایسه بعد چند برادران گفتگی بودیم که فرق میکنن تراکتور سالونشون مقصد دیگر چوشون خیلی نمی تراکتور خوبه یا چاس چوزی نه مثلا 804 نه چند است 504 любой намуд чайна прямо завод чумагем на ами тор мекунам иншаллоҳ ки подробно видео мекунам масад криша кабино тор мекунам ҳоли балоно на масад ҳамаш на подробно ин заводи колона так бародаро ҳозир кай мешинем кай мекунем чӣ мошин тор мекунам карди ҳайкаранча карди чӣ мекунам ӯзи ассалому алайкум бародарони азиз хеле ки шумо мебинед қарор дорем дар заводи Тавл яке аз брендҳои бақувват моторашон юто мебошад се намуд мотор доранд яке аз ҳамин моторҳои бақувваташ юто мебошад хеле ки мебинед дар даромадгоҳи завод қарор дорем айни ҳол мо медароем ба даруни завод ва мебинем тарзи тайёр кардани тракторҳоро хеле ки мебинед бародаро завод ирӯз бародаро якшанбеай ҳамаи коргарон нестанд барои ҳамин масъала одам камай мерем мақсад поэтап намебинем тарзи тайёр кардани мотор кабина ҳамаша дастканална бо видео мекунем ҷое ки моторҳоро тайёр мекунанд гуфта будем ки рӯзи якшанбе омагем мо коргаро камай дар завод барои ҳам як ду одам ҳаст на тарзи тайёр кардани моторо се намуд мотор ҳастай се намуд мотор ами як намуд дар хотир мондагие ки юто на мақсад поэтап на чӣ хеле дидем тайёр кардай на кабина дар як кабинадорш ҳастай так сар мекунем ина трактора ина буд колонош ҳам ҳастай ино лошади насилашон 90 дай хеле огромнян балоношон колонан иноро моторошон ютоай бо ҳастай ина намуда намуд ино ба фирма лошади насил ино 70 ҳастай ино 70 то 90 сар мешаванд ҳаст бо ина хелио 50 ҳастай 60 ҳастай 70 ҳастай 80 90 то 90 ҳастай ина 504 задагине сар рақамошо мақсад ҳамин намуда ҳастай бо ина намуди колоно ҳастай колонои 7 ино 804 ай 804 ҳамин намуда ҳастай бо колоно бо ҳамия майдаш ҳастай ина ишам 900 ишам 904 лошади насил 90 ҳастай бо мерем далши бо ина ҷа кабинадоро ҳастанд инаёрам 704 ҳастай 804 ҳастай иношани ҳамун намудай инос намудаи майдашам бо ҷабот колонош инаиш ям ба фикрам 704 аян иш 7 бале 704 будай хай на 904 дидагӣ будем мерем далши ина ё без кабино бо колоноай и чанд бошад иам мумкин ам ягон лошади 70 бошад бо ин намуд ҳастай на ин намудаи майда барои дуруни боғҳо иам лошади насиаш инорам ин намуд ҳастай ай 504 ҳаст сар мешавад ай 50 лошади насиаш то 80 ин намудо бо на колонои кабинадорои 504 ҳам ҳастай бародаро ина мақсад бо 704 бо колоно бобшин бародаро чӣ хеле ки мебинед ай 504 сар кара ҳамин завод дорад то 204 ай 50 то 204 лошади насила скорсои 8 пеш қафо дорад бо колонош ай 16 то 12 ҳастай бародаро инак аз ҳамин трактор хоҳишмандо хеле бисёр ай 504 то 804 без кабина чӣ хеле ки мебинед Тавл 504 ай
اینا هم از 4 ویدیان 4 سیلیندر دارن و 8 کورس 8 تا پید تقفو دارن. بعد از خیلی نشون میتیم قفوشا موتورش یوتای برادران موتورشون 3 نمود موتور میشوه. همین موتورشون اصلا یوتان در این نمود 5 تا لوبوی چه میتونید برای فریزر پلوگ لوبوی نمود چه چیزا بردن میتونه برادران. با از همین کابینه دارش هم هست. این ایو مقصد موجود 704 هست. خیلی با دیگراش ویدیو میکنیم. روز پاپرواد میکنیم تو چه میروه. اگه برادرها راست گپ خاطرکتر افتاده که نمیتونم نکی خیلی پاپرواد کردیم خیلی خوبه مقصد تولی کابینه دار این 104 هست 804 704 و سمنم بسیار خوشمند همین 104 خیلی میبینید خیلی удобно نیای مقصد کالونن چیزینوش هم خیلی удобно نیای. اینا دارد 12 و 12 دارد 16 بعد 12 و 8 به 8 دارد چی سکورسا در نظر دارم و با کانسانر هم دارد با نجلوک هم دارد. نه خیلی میبینید لوک هم هست کانسانرش هم هست. خیلی دویس اختون میکنه که خیلی چیزا کس میکنید میریم نشون میدیم بریم تراکتور. این 104 خیلی میبینید مقصد تراکتوری کالونای از همین نمود 804 است 704 هم هست کابینه دارو. ایتاک برادران عزیز خیلی که شما دیده شدید ما در درون زاود قرار داریم. برای همین برادران نرخ‌ها ارزانه یک کمده است از زاود گرفته به تو شما خدمت روان میکنم. همه را مصرف پروژه کردیم کچسواش خیلی خوبه برای که هم با موتورش موتور یوتوهای تاکشو برادران میتونید استعمال از کس کنید ان شاء الله که نرخ‌ها ارزانه دستافکش به یگان پرابلم و داکومنتش هم کرده میتیم تاکشو برادران میتونید دکاس کنید باقی در امان الله. السلام علیکم برادران تاجیک خیلی که میبینید برادران عزیز اومدیم ایدا با زاود اکسکاواتورها برادران خیلی که میبینید دوباره نمود هست خالون مایدا لاشتین استفاده بعد من این مقصد جور کفششون خیلی باشد همش هست میتونید که اسمیلا زکاس کنید ای زاود یک کمده است مقصد به یگان پاسید میروان نرخ ارزانه من اگه هست نمودی مایدا هوش هست برادران هست نمودی کالونو از میتونه که زکاس کنید مقصد دویومده است نوش لبوی نموش هست و اصلا نخواهی دویومده است بگرد نگار داره برای که سالو 2020 نرخ را مرزان بشوند مقصد برندهای بقوتن کشسوهای خوبن دستافکش کرم میتیم داکومنتش کرم میتیم مرحمت اسمی از زکاس کنید انشاءالله که خدم تو توچنا روان کرم میتیم.